Pemirsa galah liburan sampun telas, mekatah wisatawan domestik sanes sedurungyane liburan sampun mawit nilarin Bali. Kantos tanggal kutus nelintang, wilangan wisatawan sane nilarin Bali langkungang 100 roras talian diri. Dari sanes sampun rauh selami liburan, kantos 19 talian diri. Asa punika taler pengerah wisatawan kantos tanggal kutus Mei kauningin langkungan 114 talian diri. Pinih akeh rahu ring tanggal siki Mei inggih punika kantos kutus talian diri. Selami libur lebaran mawit tanggal 21 April kantos kutus Mei, wat sekali tali kali likur wilangan pengerah domestik ngelintangin Bandara Ngurah Rai wenten langkungan 114 talian diri. Raris indik keberangkatan ngawit tanggal 21 April kantos kutus Mei wenten langkungan 113 talian diri. Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Taufan Yudhistira Mausang ngenenin keberangkatan pinih akeh wisatawan nuju Jakarta, Surabaya, Makassar, saha Yogyakarta. Asa punika taler yening saihang sareng war sekali tali selikur nelintang kanan penumpang kekantenang ageng inggih punika langkungan kali tali persen. Mawinan ritepengan mangkin sampun nenten pawatesan, tapi malih sampun kemendalang regulasi sanidahat nguantu kramel. Pemerintah taler sampun adosang kramel laksana yang mudik. Yudi Karnaidi, Bali Pos.